ATM jongki bank kimbo yang sanitizer. Jangan nang ni napo kalian ngajungi nak directive ni kedu ya baru ki bank ki badan ki ATM kios jongki keleng-keleng bar po bank bikin subhavan fit ya gini ki sanitizer ki badan tu ki belong ki pendat ya kenro kenang ba kanum dan kanung kajung sya tu sya tim ni gini sanitizer la da fibo da gitu ki disposable te ka bahai ba fi bo gitu ki ba pendat kenro but ke sanitizer ka dai ka ba kongsan ka bar dan kam tam pada fimla wan bu sanitizer bu da ka top ka ba ki dure fi la ban sat ti gi joki ba sa po jok pesan re po joki ATM hadla ni hajan ATM kata ka dai gitu but min haban tho sis ki bang bar khat nang ni skwat ki di ban bu sanitizer kan no kejingarap gi dure bar khat kita bisa tingkat buat beran kam ni tu ATM hang tu no gi babun gi dure gi peran kam ki ATM buat kita hidup kita jongki pada kita sanitizer kan lo kejingarap buat kejingarap ya baru ki balik ki ATM